Pozdrav svima! Danas ćemo govoriti o imeničkim zamjenicama, njihovim vrstama i načinu upotrebe u svakodnevnom govoru. Usvajanjem ovakvih znanja postajete uzoran govornik srpskog jezika i odvajate se od prosjeka, a to je ono čemu bi svakako trebalo stremiti. Pa da počne. Zamjenice su promjenjiva vrsta riječi koja upućuje na lica, predmete i pojave. Samo ime zamjenice sugeriše da nešto zamjenjuju. Kada zamjenice zamjenjuju imenice, onda su to imeničke zamjenice. Kada zamjenice zamjenjuju pridjeve, onda su to pridjevske zamjenice. Da zamjenice ne postoje, neke riječi bismo češće morali da ponavljamo u govoru, a to ne bi zvučalo dobro. Zdravo, ja sam Petar, ovo je Petrova olovka. Mama vodi Đorđa u Luna Park, a ja sam Đorđe. U ovim primjerima možete vidjeti kako bi zvučalo kada ne bismo imali zamjenice. Prilično loše. Imeničke zamjenice se dijele u 3 grupe. Lična zamjenica, povratna zamjenica za svako lice i nelične zamjenice. Lične zamjenice označavaju lica. Kao što znate, postoje 3 gramatička lica. Prvo, drugo i treće. Lična zamjenica u prvom licu glasi ja, u drugom ti, u trećem on, ona, ono. U množini prvo lice mi, drugo lice vi, treće lice oni, one, ona. Promjena lične zamjenice u drugom licu jednine glasila bi ovako. Nominativ ti, genitiv tebe, dativ tebi, akuzativ tebe, vokativ ti, instrumental tobom, lokativ tebi. Lična zamjenica u drugom licu množine koristi se i za persiranje. Kada želimo nekome da iskažemo poštovanje, obraćamo mu se sa vi. Ova zamjenica se piše velikim slovom u svim padežima. I ostale zamjenice mogu se pisati velikim slovom kada želimo da iskažemo poštovanje. Vaše veličanstvo, njegova svetost, i slično. Povratna zamjenica označava da se radnja vraća subjektu. Ima samo jedan oblik za sva lica i njena promjena kroz padeže glasi ovako. Nominativ nema, genitiv sebe, kraći oblik se, dativ sebi, kraći oblik si, akuzativ sebe, kraći oblik se, vokativ nema, instrumental sobom, lokativ sebi. Kada je u pitanju povratna zamjenica, moramo voditi računa da je u govoru ne miješamo sa drugim zamjenicama. Ukoliko želimo da kažemo Marko je poveo svog brata, nije pravilno reći Marko je poveo njegovog brata. jer bi ta rečenica imala drugo značenje. Ukoliko obratite pažnju, primijetit ćete da se ove greške često pojavljuju u svakodnevnom govoru. Zato vam skrećem pažnju da vodite računa o tome. Posljednja grupa imeničkih zamjenica su nelične zamjenice. Nelične zamjenice ne razlikuju lica, rod i broj i imaju samo jedan oblik. Nelične zamjenice su upitno odnosna ko šta, neodređena neko nešto, opšta svako svašta i odrična niko ništa. Upitno odnosnu zamjenicu vjerovatno već prepoznajete jer smo nju koristili kao pitanja za padeže. Sve ostale nelične zamjenice nastaju dodavanjem prefiksa na upitno odnosnu zamjenicu. Neko, nešto, svako, svašta, niko, ništa. Promjena upitno odnosne zamjenice kroz padeže glasi ovako. Nominativ ko šta, genitiv koga čega, dativ kome čemu, akuzativ koga šta, vokativa nema, instrumental s kim s čim i lokativ o kome o čemu. To bi bilo sve. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, ostavite like i zapratite moj kanal na kom ćemo zajedno učiti. Pozdrav!